empakeze z'izoba rumwe zibiri zigenderire kutungura entaranta z'omupiira gw'abakazi omuri Shema Municipality aho abakazi b'ekanisa ya Busobo basingira ba Rwigaga na gori ibiri ahari zero okuhangura empaka z'oburiisa bwa Busobo. Goro za Aine Mbabazi Mariam omu dakiika ya 51 na Adera Katushabe omu dakiika ya 86 nizo zishikiza tiimu ya Busobo aha businguzi. Webare munonga kunani mbareba kuna nasi marhanga omwazana mukaguka ebishazo mukabicendeza bakora jama kagari ko bantu barhangamo echa kabiri omwazana tumanyisa mubayinde ebirwi mwebare Rwigaga na Busobo mwebare kwehayo mwebare kwija. Thanks for appearing for this. Abasingire batwire ekikopo n'embuzi n'ebindi biconco rero kandi tiimu ekwasire cya kabiri naye twire emitwaro 10. Round yokubanza ya semifinal y'empaka za league y'amatendekero ga za University etandikira izoba rya Nyamwebazyo aho timu ya YMCA egwire kikaza na Kampala University bushaha bundi omuzano guzanirwe hacaye cya Fufa Stadium omuri Kadeba. Timu eza nizigaruka mukuritana okutora na timu erije kurabaho okuzo mu final y'empaka zo mwaka ogu. Yo semifinal endijo ahagati ya timu ya St Lawrence University na Mutesa One Royal University nezo kuritana hamwe nyenchakare omuri Masaka.